Hindu newspaper analysis Manipurida ko 23/12/2024 gi Hindu newspaper se ngasi local channel analysis tawsarake mayam soirasu ngakpiyu som aina pasaba khara share tawsarake ngasigi Hindu newspaper gi heading ani yawe half of the MGNREGS sites inspected in Bengal saw flows RTI reply ko RTI na tigatpada MGNREGS ki thawak khara West Bengal na khara khujumuju tawrami ko adu tasengmagide akhoi exam point di MGNREGS se kaino adu khaktane khangduse ko edi MGNREGS se kari mase kari no sise me ha harness andum khangde khangamane na kale MGNREGS is a central sponsor scheme ni 100 days work tawnabagi and after that 15 days ki matungda OSP gadawani and say work oina hadi rural ko rural India da khwaidagi hena thabak pirise sigi scheme chini ko the right to work sumana pibire 2005 da masise pass tawraga thabak kaya ma pigre ko India gi oina and masisu women environment gi khwai chawba scheme amsu oidune ba hadi 1/3 of the employee se women oidune ko and atopa fact map amsu lay adum manung hasada parasu hai India keyword elevate ties to strategic partnership mathangi headline sidi ko this is the hai se koigi Prime Minister Narendra Modi create chatlaga sig lady dan ko mana mafamduda lerakanda kano Prime Minister masen unaraga koigi wari sanabada MU mayam sign tawre ko MU home hadi military defense ki khara MOU sign tawne kaina kano important oibita nate but India ga create ke mamangi video da so in haisaga with India ga create ke relationship si yam neutral over ide and yam power relationship lai ko hathai ni horaga adagi country ga outlook da and any relationship military da ogera defense da ogera adagi create da koi India ma samay so lai ko no mamangi video da so in cover up tawra and next time we see ko mathangda aina lokachareba news se editorial da yore ko editorial da pie in the sky ana koigi pie in the sky se koina tasena haragadi the simultaneous election in India is not a starter ko haibadi akoi India gi oina husik kana tawise one nation one election in parliament da putku constitution amendment bill ama constitution da amend tawraga India bombagi oina election ama khaktang tawdamni haibagi one nation one election parliamentary debate ama husik kana tawri ko adudugi matangdani ko adu tasena yamna haidi madudu oithokpa yabra yadabra adagi madudugi benefits na kaino haibadu su exam point of view da yam kanai ni ko one nation one elections tasembagidi whole Indian nation da election ama khaktang tawdamni either Lok Sabha gi election or state assembly election oigera so sida is khangba yari se kai kaino har kana committee ma khangada ko one nation one election sida yamaru oise Ramnath Kovind hanagi koigi matam amagi koigi president obiramba president Ramnath Kovind ko mana other ko edi parliamentary members kuntra mapan ga bulapulaga koigi committee mi semi committee sig matung ina koigi point ani khak mana sida da puthoi haibadi appointment date aina ramako ko
mid term election tꯧba matamda akoina magi date amakha akoina pi date se asisibo akoina appointment date kawi ko appointment date se any date ama oibe yai but tꯧba fresh election tꯧba se masigi date sida tꯧba atai date to hong yada haidi atai date to hong ba yada masigi date sida tꯧba 5 years consecutively akoigi election se tawna ba ina masisina lepado lepado adudo ngasigi date sida taw taragadi mathang chahi manga leraga ngasigi date sida exactly tum tawado either government do function tawgidre or any government do dissolve tawgre haraga sun ngasigi date simadi adum appointment date haraga adum leradani ko aduduga masigi date sida adum fix oina election se tawdeba aduga election commission ki power su mana mention hafe tawrana ko election commission ki power su aduga election commission ki power sida mana elections commission sida piba power se state assembly ki election do adu khaktang postpone tawba ngamba haina election ki haidi kano se piba ko state assembly ki election se khaktang kano postpone tawba yaba haina ama piba ko adu khaktang pi magi power haidi sigi committee sina ko and atopa haidi masigi si tawbagi masai aina haibudo masigi one nation and one election tawbase masise magi defect yam lei ko defect ta khara pallabada federalism da ko haidi federalism da state government ki power kam later central government amana election tawni di adum election se held tawna bagi adum silakaduni state government ki power se da kam later federalism da kai ko india gi and centralized yam oil centralized haidi centralized central government yam dependent tawbado aduduni ko aduga election se adum ma election se hana di khara ka thengda tawramani hujikti election se khara thugal ani aduga tawbani matam se su dum thugal ani aduduga thuna su tawrani ba haidi chahi manga ko dum tawshala ka dini ko election se thuna su tawkhala ani ko and paisa ju saving di tawrani ko adagi akoigi atopa editorial amagada mu yengsiko editorial mathangi editorial sina haisina kaina kan away from home there are no easy solutions to the travels of Indian workers abroad ko haidi mapanda laiba akoigi Indian worker ma'am singse masisigi thabak tawriba nature hai tare ko sisingse khara nungai taba hai tare ko haidi cause of tawbagi oigera thabak waste po oigera adagi working hours po oigera yam tam incident ma'am am thokre like ngasi ngarang na ada topa Libya da thoibe thodok se ko haidi 16 Indian workers inse dijip tawraga harsh working condition da Libya da thamamba dugi mama su Kuwait da andak tha sida dum Kuwait da moi 49 labors mai chake bagi dugum incident ma'am su leko and atopada Myanmar daga adagi kano Cambodia daga ngasagi mi lising amaga sa truk henna kangibagi incident asu ma'am am leko adu ma'am dusu koi dum kano tawbada dum yani na khali pasan da dum yani na khali adagi kai abort ta thabak tawsida kai problem thainage do yengsiko 13 million Indian henna thabak tawiko aduga koigi tasengna khwai yam tawrise reason am kak leiko GCC henna ko Gulf Cooperation ko Gulf Cooperation countries ko sigi South Indian countries nane African countries singsida da ayamana thabak si tawe ko 13 million Indian workers singse and koigi thabak tawbada around 11
$1101 billion मुख्य चांग से सीजना आदि अदुगी रेंज लेदनेबको लिमिटेंस होइना एंड असीसे अखोगी travel fees यारे recruiting fees यारे exploitation practice करी कला लोइनम यारे को अदगी असी government ना मसीसे तसेना कल्लब्रा हाइदि कन्मदि ngamdibako government na protection tawba ngambra haidi ni ngamdeba haidi government protection tawnaba immigration clearance ECR aina 18 countries 18 countries sang juse e migrate system aina ama khak lai ko adu mangai re ko ya goina lai se atai di mogi protection tawnaba di kari moise fataba job ta season na ko lamba adu man protection tawnaba kari mo lai te adu na inadequate oil ko government na paikhat pa thabak thora me jese inadequate oil and reform sangi aduna inadequate oil ni reform sangi reform se kari kari da reform to han su ki immigration act 1983 da immigration act ma le se ma se reform to ba sangi monitor to ba sangi di smaina illegally recruit tawriba kholiba mayam jikse tawhandana ko and compensation yam piba change government side te kai goma khudong thiba thok taragadi aduduna asigum se taw taragadi akoi ki india gi growth so hen mana kai hiji 1101 dollar billion ni bako india gi oina khar story sa today aduga moising se आदि करिगुम्बा मोइसे कनो तौर तारगदि रिपाट्रिएशन हाबदि हलकनबगि दमक्ता सु कोइना पॉलिसी प्रोग्राम सिजनबगि दमने करिगुम्बा मोइदो फतना सिजनरम तारगदि कोइना चटलगा मोइदो कन रेस्क्यू तौबिरुगदमनि इंडिया दा मुपुरा अनगदबनि को अदुगा ग्लोबल प्रोग्राम दा हाबदि ग्लोबल प्रोग्राम दा सु कोइगी इंडिया गे ओइना म्याम लेदना आदि कोइ global platform da su human right ki digi kari kara ki su masi se program sa pukhat laga UN do ai gara ma pukhat laga asigi laws na tra policies sema da su haidi khumang section na hona ga namne and india gi su ama lei ko prabasi bharatiya sammelan si se dum exam da su dum ha ko ai ko prabasi bharatiya sammelan ai se india ki worker singa government ga unaraga kari kari thora pang thok na ba khona ba chahi ani gi mang da among pang thoi ko se 2023 da pang thok re 2025 mathang chai da pang thok ka ni ko si se na tora ga khana ga da ni haidi india gi kari kari worker sing kai kai da lady kari kari thabak tawri se se thigat khokatana tora ga kari kari phattaba tawi khol ka sigi khana nai na se pukhat ka da ni ai थबक याम फंगे नत्रगा कोई लिविंग कंडीशन फजरी खोली एन मपान पुथोकपे मोद सिगम इंसिडेंट याम थोलअबनिना यारी गैदि इंसिडेंट थोकतनबा मसिगी मतंग दसु खन्नागदमने सिगी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हाइसिदको and next editorial the global warming fight has a challenge for india haimniko sidai the iramisa asemagi india gi energy transition begin matang dani ko man years india se tashenga globally music se energy the energy competition the koi ki countries ayam ga lum lamba panari ko india se and COP 29 azerbaijan music climate conference ma pang tho is masisi pang tho ba loigre sisi gi right tarak pa matam da koi ki ta khana nei na badu da yamna koi india gi oina di yamna nungai ta ba pola ma da oire habdi india masung maroina india sidan ko developing countries or india sidadi yamna sokningai or ko haidi COP 29 sida when a deadline ga bisal habdi 2030 2026 2025 phawsida akoi gi peak
ꯏꯌꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯒ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯄꯀꯣ 2025 ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯍꯟꯊꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 2025 ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤꯗꯅꯀꯣ ꯏꯅꯔꯖꯤꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯣꯂꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯗꯨꯗ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯅꯪꯍꯧꯔꯔꯣꯏ ꯁꯣ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡꯒꯤ ꯐꯥꯏꯠꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯀꯣ 29 ꯑꯖꯔꯕꯩꯖꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯕꯠ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯠ ꯖꯦꯔꯣ ꯏꯃꯤꯁꯟ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯀꯣ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯨ ꯁꯨꯡꯄꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ ꯆꯍꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ 2050 ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ 2050 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯍꯜꯂꯔꯣꯏ 2000 ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯅ 2060 ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅ 2070 ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ COP 29 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯀꯥꯇꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯨꯒ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ COP 29 ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ 2050 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ 2060 2070 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯕꯠ EU ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯕꯣर्डर एडजस्टमेंट मेकानिज्म का है 2026 से होगा any import from countries without comparable carbon tax हाइबनिको इंडिया गुम्बा carbon tax याम लौदबको अदुगा सिगुमसदगी import लाकबा हाइतानिको पोट पुसलकपसे मोइदा तारिफ हाइदि tax असो म्याम हम लौरक्तोरे यूरोपियन यूनियन कईगुम्बा इंडिया दगी और any other developing countries म्याम हम carbon tax फसना carbon की tax फसना लेतबा मफमदगी यूरोपियन यूनियन पोट योलकपसे सिगी UE carbon border adjustment mechanism सिना tax म्याम हम लौरक्तोरे हाइबदि थिंग मगा समाना दिनको tax लौरक्ते so पोट योनबा यारोय बखोइनि EU दा अदगी move pressure for G7 countries को G7 countries हाइसे सिदा चलिसे कनाडा फ्रांस जर्मनी इटाली जापान UK USA को हाइसिंगसे सिजना चाइना की इंडिया का हाइसे 2025 सिदा नोगी मतम लोइरे 2025 सिदगी इनर्जी पुथोपगी नोगी काय हाइदि कार्बन डाइऑक्साइड पुथोपगी कार्बन डाइऑक्साइड चांग से हनगदम सिदगी G7 की कंट्रीज इन हाइसे को हाइदि सिगी COP 29 की उन्नबसिदा सिजिने पुथोरइसे एंड अदो तारगदि इंडिया दगी चैलेंज मैम लाइ खुदमने इंडिया दा ला ख्वाइ चावबा चैलेंज से कइनो हार काना खोइदा हुजिक तौरिसे हाना फॉसिल फ्यूल सिनरमदगी हुजिक क्लीन एनर्जी से अनी खब लैको क्लीन एनर्जी से अमना न्यूक्लियर को अमना न्यूक्लियर अदुगा अमना कोइगी रिन्यूएबल एनर्जी मैम दनिको लाइक सोलर अदगी विंड को हाइबा सिगी एनर्जी ट्रांजिशन तौरकनबा हेदी न्यूक्लियर सोलर एनर्जी करिका विंड एनर्जी द ट्रांजिशन तौरकनबा फॉसिल फ्यूल दगी ट्रांजिशन तौरकनबा होना मतमदा सेंगो सागतपा मैम चंगी हाइबा सेंगो सागतपा मैम से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तौद्रगदि संगतपसे सुंगा यारोय तोरि हाइदि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तौदनबा होनदोइने दो होनबा मतमदा इंफ्रास्ट्रक्चर याम चंगी मदुदु सालो होनबददि अखोइदा कार्बन डाइऑक्साइड हाना रिलीज तौगदोइने मैम अदुदुना इंडिया दा चैलेंज स्पेशली को इंडिया को चैलेंज मैम लाए एंड अखोइ इंडिया की ओइनदि इवन चाइना फाउ 2030 दा अखोइगी
ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕꯅꯤꯅ ꯄꯤꯛ ꯏꯌꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯤꯛ ꯏꯌꯔꯁꯦ 2025ꯇ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯄꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯚꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ COP29 ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯑꯄꯣꯏꯟꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯟ next editorial among yengsikko next editorial the pointing the beacon at India's undersea warfare power haibako isigi editorial sida akoigi navy gi hada anauba semkalakpa port macha akoigi India gi navy gi 2024 da kari semkat gi khot ki habdigi matangda yam fazana falliko adagi in the undersea ko warfare haitar adagi samudra makhada land ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯜꯂ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟ ꯀꯣ INS ꯑꯔꯤꯒꯠ 2024ꯗ ꯀꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ K4SLBM test ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯅꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 77 ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 77ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯋꯥꯇꯔ ꯋꯥꯔꯐꯦꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟ ꯁꯥꯅꯕꯀꯣ 2 ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯁꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ SSB ꯑꯃꯁꯨꯡ SSN ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ 2024ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ INS ꯑꯔꯤꯒꯠ K4SLBM test ꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 77 ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯆꯥ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 77 ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯋꯤꯄꯟꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯟ क्लास सबमेरीन INS बाक्सियर काइना को सिगमसे कमीशन तौनेबैने प्रोजेक्ट नंबर 77I दा तौरिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन का हाइको सिगी सबमेरीन से कनो तौनेबैने याम ममिंग सिंग तंग important or yam ka manu the important oitreko and advancement in niche technology have the unmanned underwater vehicles ko sige 100 ton lumba makhada underwater da chatnaba vehicle midi tongojene ko adugumba vehicle sabada su focus tawrini ko koina and atop editorial amaga yam nungaiba interesting oiba editorial ni sisi ko challenge of posthumous reproduction hai ko sisi kari karai de wari ama lakpano ko wari se kari karam wari ama daga lakpano hairagati akoigi nupa ama मासे 2022 दा कैंसर ना सिग्रे नुपासे की मागी 2022 दा सिग्रे मतुंदा हंतक 2024 सिदा को केस अमा डॉक्टर सिदा हाइनरगा केस अमा तौरे को डॉक्टर नमु इथिकली यादव को पेरेंट्स नदी कनो तौर हाइतारे पेरेंट्स हाइसिना 2022 दा सिगिबो नुपासे मसिसिगी मागी sperm lehowebuko adududa maram adudu sizinaraga koigi angang pokpa yagadra sinebuko haire ise aduda doctor na yaroina thingbuko aduduga hainari bawai se asaigi doctor duna case tora iniko sise ethically or kano ethically yade adu kaino manungda sanga yengsiko adu si india gi act cover tawdabra haidusu sidai khangani ko ethically yade sigi pot ai court aise ke court na haise ethically masigi ko kano se yade hana court na su
2018 ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯂꯣꯁꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯣꯁꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ART Act ꯑꯅ ꯂꯩꯀꯣ Assisted Reproductive Technology Act 2021 ꯁꯤꯗꯁꯨ posthumously ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯔꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯟꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ Surrogacy Act ꯀꯣ Surrogacy Regulation Act 2022 ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯝꯇ ꯄꯟꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯊꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯪꯉꯦꯀꯣ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯂꯤꯒꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯕꯠ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯄꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯣ ꯃꯁꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯄꯥꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯆꯥꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯑꯦꯟ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯍꯨꯠ ꯀꯅꯥꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯕꯥꯔꯊ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯏꯒꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯔꯝꯗꯣ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ commodification of genetic material ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯪꯁꯤꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯏꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯥꯟꯅꯁꯨ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯟꯗꯥꯃꯥꯟ ꯑꯦꯟ ꯅꯤꯀꯣꯕꯔꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯐꯪꯈꯤꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯕꯠ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡꯁꯦ ꯏꯂꯣꯟ ꯃस्कꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯎꯔ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯈꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯐꯥꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯠꯕꯦꯟ ꯐꯪꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯐꯥꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯠꯕꯦꯟ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯗꯩꯗ GSM ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯥꯋꯔ ꯁꯤꯝ ꯀꯥꯔꯗ ꯀꯩꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯔꯣꯏ ꯖꯁ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯁꯦ ꯁꯝꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯕꯠ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯗꯗꯤ 2025ꯗ ꯄꯥꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯃꯁꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯈꯪꯅꯕ ꯕꯤꯜ ꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯇꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯨꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯔꯗꯣ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯑꯦꯞꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯪꯊꯣꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯊꯣꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯄꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯨ ꯏꯍꯣ ꯍꯣꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯇ ꯐꯪꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯇꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯞꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯁꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯗ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯑꯦꯛ 1933 ꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯦꯛ 1895ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯀꯣꯚꯔ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯂꯤꯡ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯁꯨ आर्टिकल अमा थेंगे व्हाट आर द न्यू इंटरसेप्शन रूल्स एंड सेफगार्ड्स को सिसे तसेंबगेदी टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2024 दुगी मखादा लाक्तोइने को असिदैस्ता इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को गा ngasai Indian Telegraph Rules ka telecommunication rules siga masigi marakta chayana to kari leibano habdo khangdeni ko sise handak mamang sahida ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞꯁꯟ ꯔꯨꯜꯁ ꯐꯣꯔ ꯇꯦꯂꯤꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯐꯦꯛ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯐꯦꯛ ꯆꯦꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯐꯦꯛ ꯆꯦꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ FCU ꯀꯥꯏꯅꯒꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯛꯊꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯐꯦꯛ ꯆꯦꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞꯁꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤꯀꯣ 2024ꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯇꯦꯂꯤꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯔꯨꯜꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗꯦꯠ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ 419A ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ 419A ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 6ꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯔꯨꯜꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯅꯕꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯪꯅ ꯊꯥꯅꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯀꯅꯥꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯨꯜꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯣꯏꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗꯁꯨ ꯁꯣꯛꯄ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯦꯂꯤꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛ 2023 ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯔꯤꯖꯟꯁꯨ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯨꯝꯕꯗ ꯄꯥꯎ ꯊꯤꯉꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ 3 working days ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯣ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ 3 daysꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯇ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯅ 3 days ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯁꯨ 7 daysꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ 6 months ꯀꯣ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯔ ꯂꯦꯁ 6 monthsꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ
law enforcement gidamagta paruba message lawthuba intercept tawruba message 6 month matungda loinamak manghangidawneko and sidaita emergent case ama lai emergent case se relax toy ko emergent case karam da relax toy ara ka da si defect ama so oitoi ko relax emergent case aisa edi competent authority na remote areas da kano id khungang da kari husiki husiki message ama page aina koi competent authorities any authorities or kano oibe ai ko ICP ki rank officer amana hek yengi haina khanba matamsida karigumba remote area da loi tana gadi ngasai ai na bidu remote area da loi tana gadi 3 days natraga 7 days phawgi manungda report pigadawani khudakta pidrusu yai habido adudo emergent case ko adugi emergent case se anong nong apchalakpane ko aduga authorities da IGP rank officer na yahanbase masisu anawbane hana yahalamde ko sise and non admissibility of confirmed interception haibadi unconfirmed oiba interception do karigoma interception di tawre na khanlagasu evidence lay taragadi madunayda akoina 7 days ki phawgi manung ma di confirm tawna hairakadini confirm tawra akoina masise intercept tawgre confirm tawra kolaba hainaba matamda karigoma 7 days manung report piring ngamdragadi interception do admissible oideba aidi interception tawba yadre 7 days matuna pilaptragadi aduduso anoma hapsala oidini and background ai direct Indian Telegraph Act ki matung inadi legal context ki matung inadi koigi masigi just fair and reasonable safeguard to protection the right to privacy the shok to ni kana sagi migi message sama pa ba se masisiga Indian Telegraph Act sigi makhada leba right to privacy se sida su siga hujiki tuga kanna chingkhaina ba malai dun concern se kai concern lai ga kanda accountability kanana lep to ino ba emergent case na te sigi arure da lai masigi kano se khudakta tawba yadre interception se aduna report na ga dam khot ka dam ne se kanana lep to ino tawning mami nang dum tawba yadre ne and punitive measures id karigumba authority duna lamara lairame na khalasi mane message to migi privacy sokna yengure khalasi but security reason gi oiramdre dui taragadi madu karamba se pigani habisisu yamna important oidana ka adu dugi karamba se pigani habisu khangdre khanggadran khangaroidana ko karamba se pidino fazana takte ba huziki rule another rules da ko aduga kwai last yam tenma news amaka yawe sise cyclone Chidos saisini ko mase jose Indian Ocean dagi Mozambique ta sisalini ko si Mozambique ta sisalini ado sige cyclone sina Mozambique ta mi 94 di hen hard crack ko yam chawa cyclone ama oidone ko ado sum maming jening ho Mozambique Mayotte haise ko Mozambique sida lere Mayotte side le de ko and sida isa mainland Africa da yung 1100,000 hen thugagre ko Mozambique to cyclone Chidos se si si kaktane nga sige news da yamna kano thoba important ori yarse yam atopadi ai loin cover tawrabra na khalle so see you in the next video. Bye.